खापंनि मार्केटिं सं तिनंनो फनुकनाय जे बबो हायके मोबाइल जों एक्सचेंज खालायनाय आबुनो तैयै गै नरकु सकांगो कम्युनिटी टेबो नरकु मा दखना जे आं मोबाइल कैसा अर्डर मानि हनै बे बाङा मोबाइल नो कैंसिल खालायका गै नरक तिनि आं फनुकनाय जे मोबाइल एक्सचेंज बबो हायके खालायनाय ते जों बबो हायके फायनाय गाबोन बागे जों फ्लिपकार्ट आव फायका दो गै आं नो फनुकनाय नाय दियो जागावो ताबो कैसा मोबाइल रमदी ताबो जों जस्ट मोटो ताबो कमिंग सुनसे इनके तागरमदी मोटो नो आंनो फनुवाना मोटोरोला G64 अबनो जों नायलायानो इनके अबनि प्राइस बेसे बारनो नो मान खाना इनके ओ जागा नायदि अबो माइन ग्रीन कलर इनके 128 GB storage RAM के 8 GB इनके राइटिंग बुसुक मान नायदि इनके ओ जगह नंनो फनुगानो ओ मोबाइल ताम मान नायदि प्रोसेसर इनके Dimensity 7025 octa-core 2.5 GHz rear camera उगलगनी कैमरा इनके 50 megapixel OIS plus 8 megapixel और दुईटा कैमरा टंगो नायदि ओ जगह वो काइनी कैमरा ने बरो का फनुका इनके ते फोन बुसकांगनी फ्रंट कैमरा खाय सेल्फी नि बागै बा बुसकांगनी कैमरा नि बागै इनके 16 मेगापिक्सेल डिस्प्ले जेटा NG इनके 6.5 इंच फुल HD प्लस LCD बैटरी नि जेटा MS इनके 6000 इनके नेटवर्क टाइप इनके 2G 3G 4G ते 5G इनके अब 33 वाट चार्जर USB केबल सिम टूल्स रॉक को जगह माननाय इनका 1 year वारंटी ते 6 month एसेसरीज नि और साव जोंगो मोबाइल तमुनो माने जों एक्सचेंज खालायनो थाखाय इनका नायदियाव जगह बबो हायके एक्सचेंज खालाय ताक नंनो फनुगान दो मोटा आने अलरेडी नो माने इनको खालायजाक गेनि मोबाइल जरि गोटाल माने नों एक्सचेंज खायनानि आ मोबाइल माने नि मोबाइल नों यूज खायथङा मोनो नों एक्सचेंज खायनानि इनकर गोबां मोबाइल फायो इनके आं ताबुक नंनो जस्ट फनुकनाय जेटा नि सैमसंग इनके जो मो हैंडसेट न दो अबो इनके ताबुक अबो बाय आं मो गैलेक्सी A14 5G नेक्स्ट खायका इनका काय ओ जागा सावो हाउ इज योर फोन कंडीशन इन फोन बबो हाई कंडीशन ओ जागा सावो फुललेस सावो जागा नायदि नो स्क्रीन डैमेज नो फोन बॉडी डैमेज नो कैमरा इशू नो फंक्शनल इशू लाइक ब्लूटूथ वाईफाई GPS एप फेस आईडी टच वर्किंग ओमो जतो ठीक ठाक तो का काय कोनो स्क्रैच गरै मोबाइल नि जे बॉडी जतो न माने कोनो डेन गरै आमते हिंगा काय वर्किंग जतो फेस आईडी रक टच स्क्रीन वर्किंग गाय 8100 टाका रे नाय फुललेस साव गुड हिंगा काय और तामतामो हि नरक नाय पॉइंट नाय मानो जागो मुखे स्क्रैचेस रक तो हांगा काय मुसुकनि प्राइस रिजाक नाय एवरेज वैल्यू एवरेज सिको बुसुक जरत इंगै मान जतो लास्ट और बुसुकनि मान 4550 टाका इंगै मानो तमुनो माने ओ जे मोबाइल कंडीशन हामिया गाय इनके आनि तो मोबाइल माने न्यू सिको बिसि बालय खबो 5-6 मास रकम खाना इनके अजबानिया गलो हंका कन्फर्म एक्सचेंज खायका हंका खाय ओ मोबाइल नि वैल्यू आरो बुसु फुनुका 8100 टाका फुनुगु एताबु सुंग जागा नाइन थाका हंका इको 8100 टाका बरक आनि मोबाइल नि वैल्यू रुइ दंगो गाइस ताबु जोंगो मोबाइल नो माने बाय खायनो थाका हंका कानेरि एक्सचेंज खाया कनै बरक बुसु 8100 टाका रे खादो माने ओ मोबाइल नि कॉस्ट हंका 6100 इनका जगह गेट एडिशनल एक्सचेंज बोनस बरक 2000 टाका रो आपति खलायने मो 8100 टाका अंखाटा आनि मो सेट नि गटा बाय खलायका दो बाय खलायनो थाका हंगा काय ओ जगह आं स्किप रेनाय अब नों टेम्पार ग्लास होना खाना हानानि एकेते आं बाद बाकी अमाउंट बुसु ना नों 7160 टाका रना नांगो तेसे खेल खादिगो जगह पिकअप एट द टाइम ऑफ डिलीवरी माने जे दिनो निनी मोबाइल डिलीवरी इनाय आ दिनो मोबाइल बो पिकअप नै माने निनो ओ जे गचाम ओ जे हैंडसेट बो तलां जाकनाय तिनो ओ जे मोटोरोला जे G64 5G ओ जे हैंडसेट काय नों नारकनाय आमा हायता के आ जे कुरियर बय फायनाय बो चेक खालायनाय इनके नायदि आं बुसकां साला तमुनो जदि आं एक्सचेंज खालायका हंगाखाय आं ना भिडियो बो फुनुकनाय इनके ओ जागा नायदि कंटिन्यू खालायदि इनके कंटिन्यू खालायका हंगाखाय आंखा नायदिया जागा
nang tabuk nom di motor ani credit card tongo ge jotnari Flipkart Axis Bank credit card bai tongo ang jodi buy khlai ga angkai tesa 396 taka cashback pop manu ama haita ingke tei o jaga 7196 taka angri khang ga kaino o mobile ang buy khlai manaita aboni kari bo jaga kabang option tongo ingke cash on delivery option kai gri amon jodi EMI jodi na ka hangka kai nadi ang o jaga 2433 taka 3 mas ni bagai 16% man paranam khlai morok interest tanai ingke o jaga nadi packaging charges bo tanai pickup charge bo tongo 150 taka no satim phunuka ingke package charge khaimani go 59 taka ingke interest charge back bank no charge khlaio 191 taka ingke 6 mas ni ingke kalaio 1241 taka ingke omo haike no bike layo aban yaglo hangka kai mano jaga plan choose khaya kana CVV code de kangeno nin mo phone bike lai manai eka ang tak paigraya ko ang jos nangno phunukka tabung ka phaidi mane boba haike aje mane courier boy mane boba haike jeta angko nini mobile no borok check khlai video call ni man norok nai khangga bujinai mane borok boba haike nini mobile no check khlai iko jaga apps nang download khaima nadi o jaga yantra diagnostics ni kaisa apps tongo iko o apps no ang tabuk on khlainai on khlaima logi no o jaga nadi je handset je tongo abo already borok nahi payota accept khaima payo Samsung Galaxy F14 6GB 128GB ani o je handset ingka oro ekhane de start diagnosis so click khai kangkai o jaga tam khane wifi mane jeng wifi mana hanai ama haita ingka ang jaga tabung nai di o jaga jeng wifi na ka ingka ko jaga wifi connect nai yang tabuk ko mane wifi connect khaika dan khaika dan khaima logi no o mobile mane loading na go jengi thangka ingka tesang start khainai start khai kan ka jaga IMEI number bo hai kana hingai kali star has 06 has ngai kan ka kaina nai di o jaga IMEI number abo nang mana harnai inke guys na yang obono tabuk te ko ni handset ba ang mono photo click khainai tangi hingai abo na sigei copy khaito ya inka ang obo te ko ni handset ba obono photo boina harnai inka ang obono tabuk o jaga fil ke pana jaga o IMEI number jaga togi paika sini paika gaban jaga ro fil khaman jaga ro proceed khaima logi nai dio jaga o brand paika Samsung model number paika go stress paika ngete IMEI number paika go jaga sungo nin thani o 3 digit input code tor tong ga bo kari abono obon tondi je tong mane ha kana aba ha kan tondi amani jaga next khaidi next khai kan ka jaga sawo screen discoloration hinchawo o screen box check khane bagi nadio jaga click khadio omong kha borok check khayo mane o je kachak jodi khaya kanai mane screen check khayo kokhrang bebo check khayo ngete kopur bebo mahike check khayo check khama ne pass ka ngke taktam khainai next khaidi o jaga ngeni mo khai ni wifi check khayo bluetooth check khayo GPS check khayo ngena di tabo ani jeta face phaika ngai te yang ro camera mane phone by back khayo nga obakhai jottomo omo haiken nang supungi paidi ngena di gampai kya abang jaga hingga kai jotto successful ka the test is successful please submit kai jaga nai di mane o mobile kono mane kono problem krei mane successful test jodi no problem to ka hingga kai o jaga problem nukja khamo guys nung bo oba hai kana ni mobile no check khaina di check khai ni no successful hingga borok ni mo phone dan khlainai mane je cost tongmani je nukjak mani 8100 taka asung nung mannai ingkai abani yaglo submit khainai submit khaiga hingga kai o jaga nai di nung nugiman khanai hi data has been saved successfully o jaga o jottono normal ko nung nugiman khana kuno ro red color ni kuno option gray ingko obo hai kino jeta mobile borok check khainai a courier boy phaika hingke exchange khai pro gabon bagi norok o apps ni bumung yantra diagnostics
abono apps no download khlai nungbo check khlai naidi hingke guys norok saiman kana boba haike mobile exchange khai jeng painai tei boba haike mobile exchange khaipuru check khlai abo nangno phunugirika hingkai ang nongno mane real bebo nongno phunuknai jefura ang exchange khlai mobile paina afro nongno phunugirina hingke tinin baga sukna norok bini chajak hangka like khanara pogdi tei share khanata pogdi tei o channel kadalok nai tong hangkai kok borokni tech and entertainment youtube channel subscribe khlai renabo ta pogdi hingke tinin baga sukna jotna hambai bye.